La u whaamtalanga i le mata upuale na vesi ai. I le mautafono fo i ma le palemene o Samoa. I le nei vai aso. Wai pe ano o vatua i la upolokalame o le vasala o tea. E o atu le aso lua o le vai aso fo. Whaafonga Samoa le tūlanga le au o iai le fono uso o le palemene o Samoa. Sa o vatua i le mata upolo nei. Tal tonu iai le atunu. E iai le tulafono teu tau whaofi o le a lote le palemene. E mai pepe o ngā luenga le palemene. Saua, vaenga lona lua po le pepe lona tolu e ana whaleo mai e le pelestene o le fono. Ia po le ofisili fo i o le fono. I le whaasolongo o ngā luenga le palemene. Tula fono la lea. Toe teu tau whaofi ina ia vaai i le whaalelei a tili o ngā ruenga ale whale tupe tūtutonu, the Samoa Central Bank. E le ilanga lai le malo, walanga o le mea lava leo le, e au mai e Tuilaepa, mari mongi, ma fontoe, mai lato umaia. Le hero pipi. E le fia ia i le swinga i e whainei ma teu. Ele ila ngafo i le malo, ma le palemia, ma le minstau tupe. O ai le matanga luenga, a o ai le whala potonga. Na mua o lato, au maia le mata upu lea, i le kabineta. O le au vaenga leo le Law Reform Commission. Vaenga le tilo i tulafono, ma le teu wina o tulafono. It was never brought by the Prime Minister or the Minister of Finance. It was alerted by the Law Reform Commission. To get that straight, ia malama le liai. Liai ele inofano fale pare mia sau malamata upulea. Pe o le minister fo yutupe, po le minister fo yutupe maua, matiute le atu. Po I lava sisi minister. Not cabinet, not the prime minister, not even the minister of finance. But it was brought by the Law Reform Commission, and it concerned the government of the day. Nena tupu. Na vava aila vangale iai. Tilo lo ia. O mai I lumo le palemia, male ministau tupe. Fono le kabineta. Pa mata iloa na fau le tūlanga. O le teu wina o le tulafono. O na toe whaofi lea o le tulafono I pui ai. Ngā luenga matiute e whaatino ele Samoa Central Bank. So it was the recommendation by the Law Reform Commission to the government, to the cabinet, that this needs amendments. Ali foi ele mano wa upuna lai foi malisi tu. Tono nofo lava. Lote fu le tulafono fa vai. E tu maoti ai le fale tupe tu ton. Fai mai ma le fina ua le a mai Tuilaepa ma le ala mai lato ma fontoe. Aua le whalave lave le malo. I le tū maoti o le whale tupe tū tonu. O ona ia le whale tupe tū tonu. E leo se whale tupe ale IMF po le International Monetary Fund. It is the government's central bank of Samoa. A whaila o sila I le komisi ia la tau te ilo ina tulafono o iai ni whale tonu. Lea la ua la tau ave le fautuanga e ta tau na whaia ni teuteunga. Teuteunga la leo le whawai o le whale tupe tu tonu. Ina ia tu maoti le iai o se komiti whaafoe
e whaulu i le tulafono. A o le mea lena sauai. E le ilopo o ha mea se le kovana e whai. A o ani ana whai unga e whai. E whai tō tasi lawa. Independently, there is no monitoring mechanism in place. Whawhela, ona sa iri, lea mi o tonu o ia whai unga e whai. There is no checks and balances of whatever decision that the governor does. Tasilal na tiunga. Ina ia tawa vai ese le iai ole kovana. Ese ona tiute. E iai ma le tulafono. Ese ma le ofisa sili. E iai ma le komiti la tau va aia. Ma tilo na ia mauti doa o le lei masao whai unga ia. Awara mele na i nei. O le kovana, it's like judge and jury and the punisher too. Whabasino, whatonu, o ia fo ia la fasala. O i la tau te bata i tuina le sao ato toa whai unga i whai. Nea ua manatu ai. E te tau o na wha le lei atiri, o le wha le lei atiri la, o le whaia la i o ni swinga wha penei. Tai pe o na iaile nupi wha. E le te whono, e iaile CEO. E le komiti wha foe. A le mele au mai e la wari ia. E mumusu e whai ni tiunga e le mea mtaapule. Whabai langa te tau o na lolo atu le whatupe. Ile me mana na o yaile IMF po le International Monetary Fund. O tō whaafonga le o whaawinga ino le mele le son na while la fwela toi avatu. Lai whaafonga le mai le pāremia. Le kāpeneta. Ni rope na whono ane le tai ao po le te milene. O le International Monetary Fund. It's a tail. O le siu. Pea o ina tātou whaatusu saina i le mea ola. Mali tangata ola. Po se whala pulpatonga. Ai o le maa lo tuto tasi o Samoa. O le ulu lea. Ma o le ao fo i lea. E wha mino i atu e le ao ma le ulu. Le siu lili. E le wha mino i o mai, ma wha tonu mai e le siu, le ao o le malo tuto tasi o Samoa. Le malo o Samoa e whailo na whawai. So you know where I'm getting at it? The IMF is the tail. The head is the independent state of Samoa. The head wags the tail, but the tail cannot instruct and wag the head. Ah. Na mela le na le na vatu. Ina ia mala malama le le tangata ia. Ola wali ia o leva na tonu yo. Ai fōringa mai. I taimi o mo la tau tautalanga. O le matua le loa ma vai tele ma fofonga. E manao e fa tonu mai le malo. E le tamai fala popotonga le. Tu sape tele tupe. La tau tele i fa tuina le fale tupe tu tonu sabo le fa tu el malo samo. Ai ni suinga. E te tau na. Amata mea le malo. E faile tu alalo leo avatu le Law Reform Commission. E le nao le IMF foi. Se fale tupe o le lalolangi. Tātou te sulu iai. E whaalongo le IMF i le tulafono ma le mana onga o Samoa. Le malo ua tu o Samoa. Stop belittling ourselves by you guys. O tō ia. E mā fuasea, tō te pala ai.
Tau te whewhewhe I swinga fau ina ia manuia ai Samoa. O au tau fo ina ia. O au tau tā mau ma tau wa lea ai Samoa. Ila tūlanga o lau tau tau wha mau ala loino Samoa e wā lea e lei loa whaini tulafono. O le si mea tau te whewhe, tau te musuai. I whainga fau ma tulafono fau. Ne I sā tia ai le tūlanga o lau tau iai. Lewa no tau I, a tau te whewhewhe mau tau pala a ai. This is exactly what I call as putting a limitation on the capacity of Samoa to think outside of the box. You have put a limitation on the capacity of Samoa to expand and explore new ways and new developments to help raise the economy of Samoa. Palai, whiwhiwhi. Whila tau poto, e mitai nei lo tau wata ma mai tele. A tau te paala ai e whai tulafono. Dale si mea nā lai una avele recommendation a le Law Reform Society. Po le Commission of Law Reform. Ua polonga le atunu. Polonga le whai pisinesi la iti. Alonga le po talinga iau tau atu ele le fono le vasa fau. Wa tau manifi mai manifi mai lo tau pongi sa tele. Ai le lewa no tono le mauta fono ma le parliament. Ai o ia Samoa ma tangata lau tele le nofo mata atu e mara malama le lei le tulafono. You are scary cats. Take that from me. El mele pusi fefe vale. Pala ai lote. Pala ai. E wha au wau. Se tau tua le lei. Pala ai e whai atina e le lei. Tulafono ina ia whai e ini swinga. Le lei. Mo tangata lau tele. Nā le polonga o tangata whai business laiti ia. Ua whai alatu no ngā tupe. Commercial banks, loan sharks and small financial institutions. Independent loan sharks. Aia. Ua pule le whale tupe. I le malosi ma le mawalunga. O lana interest rate e wha au popo I lunga. O le tupe na no. A o le ala le tiute. A o ai le tutino. E o na ia le matafa yoi lea. O le Samoa Central Bank. Listen carefully. This is one of their core responsibilities and role is they cap the limitation on the interest rate added onto the principal of the money that was loaned originally in the first place. E me lale nā o le mawhai I tangata mele. Mai tau wina fo I le Law Commission Reform. Law Reform Commission. Wa sulu tangata I o le minister o tupe. Wa sulu anga I le palamia. Wa sulu le malo sa ili se vai fufu. O le lātou tiu te lea. Lātou te whata oto mai le ala fua. Ina ia pāleni le tupe maua tangata. Le te leo le tupe na aitalafu. And the affordability of a person to repay that money with a very low minimum interest rate. Nesa mena whaio. Whau ala ia tā alo ai te mai whale tupe I commercial banks I whai ai ma mawhau whau tangata I tonu I. Le kovana malana au whaingalu. Ai whai atu teu te unga, ai wheo soi de whali li. Mumusu ia nale la ia.
Ua uma na whaitau mua pasia, le whaitau mua. Whaitau lona rua pasia. Ave le komiti whaapalemene, whaapitoa le nale, tau te hoi loa le lei. E uma loa na pasia whaalua. You know very well, 99% after it comes back from the Special Select Committee of Parliament, it will be passed for the third and final time. Amen. Wala yo. Talo fai ta ino e. Fe mai o nei au wala uma ina ia tuli ma wha malolo ese le komsina. Oi le kovana. Ese le pū mo o me ma fau i nei tangata. Ia o tosi sila foi. Yeah, this is it too, because there is a huge conflict of interest, but I don't want to go there. Leanga o le kovana, o le tausi, o le whailaunga a Tuilaepa. Io, o le tausi, o le whailaunga a Tuilaepa. Mai Tuilaepa. E matai whatasi fo i mo Tuilaepa. Tano whapena atu, walanga o lele, i tala tele, i tua le mea. O sila la le malo in the swinga te tau na whai. La me tau te pala a i whai. Tau te fiu. Io e pēna o whai atu. Tau te fiu e whai atu au tō wawai wa mata na a mio wha gangster lo ma le pare mia. Nā lo tala noa o la malana kapeneta. De toi amana ia masisi e toi wha manga me le pikole. Tulo alfa fonga le tulu. Io e. Le toi amana ia masisi. Alo loe whai le swinga. Tato wō. Whai le swinga. Ma le mea tauna whai le taimile nei. Le toi tau whaatalitali sisi o la wlia. Tu ai pe fe ei lava. Ai o pasi. E lava le whai numera. La mea no tau le tali. Le ai le whaitaunga momo. La mea tau le tali ai. No, i le whaitaunga lona lua. Whalonga kwa le ama se leo sisi. Sa ulo mwani fonga fitalai. Ua manu malo le ioe. Toi luak whalua. Ua manu malo le ioe. Ia le mea fo le nae o iai. I le whaitaunga lona tolu ma pasia i loa ma le tulafono. These people, HRPP, and I'm not scared to say this, fairly ai ta tau le tau te pui anei. Ai tau te fefe vale, pala ai, popole vale. Lei Muslim leo perfect. Ilo ye tui valea i le malo lea lo tau mawhai. E whai ni suinga le lei. Aola unga uma na utu ye bea lau lifa mai ia. Ni sae le vaa. Ala mele tu fa sae. Ona iloa ila ia lea le tā uo teu ungo me ia na tau mawhai tu nei. A lea na toi titi a sae nei le vaa. A le uto wawai ei i le mea le utu lai mai nei. Whatever na whai le mea ta o le money laundering, tupe ele lea sa ta tau na i loa mua lava le central banker. Wha manu loa mahali ae, se li poti, ma se sua suenga. Tato black mark i Europa. Ea, le aia se li poti e mai le central bank. Ana le oti nili tamatiti leo Lorenzo le malu. I Vietnam. Whātoa whio soi ma tilo. Lea le mea na le mawhai e o na whaise mea whapea. O le tilo atu. O tangata i whai ngā ruenga i whale inga. Tangata i whai ngā ruenga i whale tā vale. A o tupe i e to tonu o lato accounts. Tei fia se lau afe. Where's the source? Where does the money come from? Why weren't they alerted earlier? I say, le mea na le mate tu ina mai loa ngofie. E la le source o le mea le sa ule tupe lea.
Ele o ni tongi fa pene i lunga tai lima se lau afe ono se lau afe o tupe o le tonu i te unga tupe tangata nei. Tō wawa ai lai le mea whai mai e tau whiowhi ai i le money laundering. Lea tonu au o whai e le te unga le teimile nei. Ai mumusu e whai. Ai nisi o mua mai ni la tō kickbacks mangi la tō cuts i mea nei e whai. Ala nā le no whai atu. Whewhewe mumusu tangata nei e whai ni swinga lea ngai sa ti ai. Ko la tō tūlanga ma la tō mea lai whai. These people have always put a cap on the limitation of Samoa's capacity to do and explore new avenues for new money to assist our economy. Ale mea le nā e te tau o na whai. Nā lai, pisa o ama, pisa I pēa. Ai emwe whale ata. Ua whai le mea loto i ele pāremia ma le kāpeneta ina i manuia le atunu o atoa. Whi ei pēa whapena. A tau la whatu la wafionga i le saoli tuala. Tau wā tau pa utino ma le whaltua i a peka.